samog bratića je večeras. Što je njegov dar? Saznaćemo večeras. Što je tvoj dar? A tko pita? Mi! Pa mi ne mogu pričati samo o sebi. Ja sam dio fantastične obitelji Madrigal. Ko je fantastična obitelj Madrigal? A nećete me ostaviti na miru, ha? Kasita, pomozi. Ladice! Pod! Vrata! Ajmo! To naš je dom, nas je mnogo pod tim krovom. Tu glazba svira i ludi ritam grije zrak. Moja obitelj je puna pravih zvijezda. Blistaju sjaje i svoje mjesto ima svak. A lupam ti abuela vlada tu. Sve ona zna i slušamo mi nju. Svi zajedno u dobru i u zlu. Ali ja ispričat ću vam priču svu, pa ovo je obitelj Madrigal. Obitelj i kuća Madrigal. Već krećemo! A ljudi svi su tu fantastični i čarobni. I ja sam iz kuće Madrigal. Ajde, to su oni! To su im darovi! Koji su njihovi darovi? Dobro, polako. Ali fizički je nemoguće smiriti se. Kakve ti imaš moći? Daj nam reći tko što može! I evo zašto kava nije za klince. A teta Pepa preokrenut će vrijeme. Kad nije sretna, znaj da pokisnut će sve. A ujo Bruno, nemoj spominjat Brunu. budućnost vidje našu, al onda ne stade. A moja mama za sve ima lijek, jer ona liječi hranom od uvijek. Svim bolestima suzbiti će tijek. I evo sad vam želi dobar tek, mama. Ovo je obitelj Madrigal. Obitelj i kuća Madrigal. Ej, evo me! Ja znam da zvuči to fantastično i čarobno, al i ja sam iz kuće Madrigal. I ovi su tu iz kuće Madrigal. I dio su naše kuće Madrigal. Kada tio Felix uze Pepu, a moj tatica Julietu, naša je baka postala Abuela Madrigal. Ajmo! Tu kod nas svatko zadatak ima, o čudu brine tom što služi svima. Grad će nam cvasti, naš svijet će rasti, a radi naša hrabrost, ojačat će naše čudo. I naraštat će svaki ojačati naše čudo. Čekaj, tko je sestra, a tko je sestrična? Ima ih previše. Kako ti se ne pomiješaju? Okej. Gle, klinci svi sad su tu i svi žele znat još. Znate što? Još jednom sve za dječju bandu. Dječja banda. Naša Dolores predobro čuje. Camilo se mijenja, Antonio danas prima dar. I moje sestre Isabela i Luisa. Čudesne obje i divan Resića. Uznak maminju voli grad. Stvarac vječan miris Luisa. A Luisa snažna sa, baš svaki tereta nosi zna. Spremite se, evo me! Sve znate o kući Madrigal. Život u kući Madrigal. Gdje ljudi baš su svi fantastični i čarobni. Eto smo mi iz te kuće Madrigal. Adios! A što je tvoj dar? A sad moram ići jer ja sam vam Madrigal. Tek jedan član te obitelji Madrigal. Ne, nisam htjela da o meni bude pričata. Ponovimo sad ko je tu sve Madrigal. Ajmo! Dakle tu su Abuela i tetica Pepa da primaju sveta. I još Julieta sve nahrani mama i zdravlje procvjeta. Opa Agustinio, on spontan je baš ali je skroz naš. Pepa tražili ste me da navedem svačiji dar, evo bratića. Moj primo Camilo natjerava uvijek u smijeh sve nas.